Kaseng Jantia Youth Federation Joai Circle henen kasingi kashitarik uyayong arhajar arpoar kalalet ujor hau Deputy Commissioner ka West Jantia Hills u Garrett Ellen Dykes haka jingade bat kinyut baralang hagi benta bapher ka sor Joai. Kaseng kaong banakini kinyut lajur ka jingsma iutung balami kiskan kibala aban wanra jingpang babunjan namarba kilaher bat dam hakimarba mardi badon hayau hahat. Ka JYF Joai Circle ka kerpat ya ka office tereka mudisi ban shim kia mardor da ka basiat dawai kenang ban yada na kijingpang. Nakliang udisi uong baula pakot syaka Joai Municipal Board ban kenria no yakinyut na kabanta kiyo bat pa siat dawai yakinyut man kasngi ban lat na kajingwan ra jingpang hasnong hatau. Kaseng kalama hamru ban let da kawai pat kalenti lada shim kia ya kane kakam. Aku ye kriket hak destinasi mandasi. Temporary solution to that. Jadi kita mau kita tentang apa sih negara yang kita boleh disurvey ke misal teman-teman kita yo itu bang ini itu saja. Kita jadi uplet sehari kita saya minta yang kita concern ni dah apa. Tapi yang minta apa ada si pertama mana sih apa ni yang lagi ke luar itu yang lagi periwan yang lagi wantan ke itu sana di bangkit. Jadi tak tapi kita negeri yang ada sepertinya ada kongsi tidak masuk penuh baik. Kita tak bisa mengikuti. Dulu dia sekian lama.